Iyang o Kasalelia Mango. Yet Rongen Weeket nan Pohnpei State Legislature. Program watch kun kau nakatasang option PIO dan epol o kawaitan option speaker. O ngay sapol mamay latu Cynthia Eliowat Kar. Magan saksakara kuchon way out of an program watch. Eri, pwede ikan batch-batchonin lang. Amo way imensi yang PH ngal sakaran. Kay bani wow katung tangkukuran enilap sama chay coach. Ejungan sakaran kay bani o wow lap tangkukuran erok soba and Pohnpei yu. Wow lap tangkukuran isanangkan ko. Tachowan wow kisapol marlukan ko nanalang ko nangkan yay ko. Wow churor to kasapol masyal kapna and Pohnpei. The Honorable Reed P. Oliver. Karyawan kapna Honorable Francisco L. Yuanes. Speaker and Queen ng Gawat ako sa net kaysa kan Pohnpei. The Honorable Marvin T. Yamaguchi. O Yamamoy Honorable Senator Stan Corus. Son Kopong Latalat and Pohnpei. The Honorable Nelson Joseph. O Yamamoy Son Kopong Kan Corus. Latalat kritikan Corus ng Berian Chia. Mumotso o government. Ejungal wow and kakladang John Pohnpei yunsap sama chanan kalal len masrigan kalal watch. Rakach o Corus pachanan program watch. Ni ako chobes lisa kayo karang kau nariya kutriya silu. Sapol machal ng koko sa net kaysa kan Pohnpei. Bachowan siya langar nan ram kawano and sapol maray Chia benet choror kasilisa kayo plok asak ni mensam. Sapol machay speaker, the Honorable Yamaguchi, met bachawan ruchungata wiyala malamwach, or ruwaseya, emenemen and sapol man kitech ngalen kudlowlowan nan ewe kupol. Weku kach to watch a sapol man kiyar quorum, ayon sansan may reoralap riyaw me epon nan ram kawano watch. Ireoralap kayo, Yay alalta o watapen journal. Sansan me journal and ram kayo wan siya na choror watch me ekwal o alalta sang momot unsa watch. Karyaw yay robot sang kamtikan. Kan reorala watch sansan me robot riyaw me miye o ime kan sansan pa. Robot member lumokul wanaysak wanaw labnyal riyasak silu. Meitan o kapese kamumatang ko sa net ng periok kusilisa kisu labinial riyesa kayo. Are robot ng perimo kuwa na isa kisu labinial riyesa kisilu. Meitan o kapese sa polmen kabinamen kapese ng pewano kuwa na isa kuwa na labinial riyesa kisilu. Sansan marobot riyawat sang kamtiyan SSCT NHP ta kamtiyan chiyak. O alalta sa mumot unsap and Queen koko sa net kaysap and Pohnpei. Pohnpei rekan mesan saler kawat rambut speaker Yamaguchi pil bachawaner men kapese yu sam option kapna. Meitan o kapese kamumatang ko sa net eo memanamanlar o wiyalar sapol masyar ko sa net and Pohnpei nante isak li lapinyan o kutaysak tayo lapinyan riyasak silu. Medye kamumatang ko sa net ng periok kulumaysak tayo labnyal riyasak kayo. Medpit Pohnpei Traditional Affairs Quant. Te moni metanta to kayo malan wow and Pohnpei. Nino Pohnpei tarang kao riyak riyasak silu. Sapol machay speaker the Honorable Yamaguchi bachawan rachungata ram kaisuan wiyala malam choror kasilisa kayo kula kaysak na mensam o kamuwa kulolawan rachungata sangwan paron te Senator Perez. Weku kach tuwa che sapolman kita quorum en sansan may reoralap riyaw me nan wiyala malamboj. Reoralap kayo yay robot sang kamtikan. Dan reoralap watch robot riyaw me sansan. Robot nan pelmo kuwa na isak walo labanyal riyasak silu. Meitan sa polmen kabinamen kapese nan pewano kuwa na isak wano labanyal riyasak silu. Medpit sa polmeitit o walyapen boysonu
ong nan 14 billion kamatong. Oro pochwach pe tait lawang mongotun sak sam kamitian SSCT NHP ta kamitian chiak. Me Senator Edgar Pachawan Huya Chairman. O san mero pochwach alantar sam momotun sak and winong kokosanet kaisak and Wayne Pohnpei. Irauralat Koryao ye pil kalantar ta kamumatang kosanet kan. San metan irauralat wach kamumatang kosanet riyaw na kachtuwach kachi o apali. Et kamumatang kosanet ng peryok kuwalu na pinyal riyay sa kayo LTO. Mepit wiyakan poy ong Right Port and Trustee and Obsen Sap. San mepechek sa kanang kamumatawach kuyaw sam niya niya kamumatawag takla may itan inang and pechek sa talwach. Kamumatawag taklawach kapese sam floor liter apram. San makamumatawag taklawach alalta sa mumotun sa kuwach o kamumatawag sa net ng peryok kuwalulag niya riyay sa pewal tiyew kuyala el ti riyaw na ususay sa kisuway, riyaw so o riyaw abstain te societete. Are kamumatang ko sa net ng tataput tayo sa kwalo labanyal riyay sa ksilu. May songosong and Weeket Pohnpei Code, kung kakata irachupichungkan o legal affairs ng Obsen Transportation and Infrastructure o karapechekan. San makamumatawach kapese sang Senator Corn o alalta sang mumutunsap and winong kokosanet kaysak and Wayne Pohnpei. O nuwatawat kayo. Irachoro reo pe taitlong o mumutunsap watch and kakchek o apali sang Vice Speaker Michael. Mepit sa kolmen kabna itit o Mr. Elton John o waliapen waysonu. Ong nan 14 billion kamatong o itita manage pachawan kamanaman lang na ususay sa tuwaw A o riyaw so. Ni November riyaw, karong kauno riyaw kutriyay sa ksilu, san masakol nga siya speaker, ti Honorable Marvin T. Yamaguchi. Pachawaner sa kolman kapnan Wayne Pohnpei men kapesen ng isupkuwano labinyal riyay sa ksilu. May itan mo kapese kamumatang ko sa net ng pesilub kutuway sa ksilu, labinyal riyay sa ksilu. May pit peliyan sa o mungotson sa kalat ng Wayne Matalaniw. E manaman la o uyala ko sa netin Wayne Pohnpei ng pe aisak li, labinyal okubay sa klimaw, labinyal riyay sa ksilu. Meche chaw tagan Weeket ng Legislature o sa pagpapitya o luklukatya kuburakan o ng programa kan may pampacho tamo. Kalangan o kaselerya.